Reka twongere tubasuhuze aho muherereye hose mwebwe mudutega amatwi kandi mukora subscribe tubateye yambo kandi tubahaye ikaze hano kuri Kivu Great News tubane namwe muri byose turakubitira hirya no hino ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo tubabwire ngo bizindutse bite mu bice bigiye bitandukanye nyuma yuko ku munsi w'ejo inyeshyamba za M23 zagaragaje intsinzwi ikomeye cyane zagaragaje intege nkeya ku mirongo imbere ku rugamba management yaho bafashe ikomeje kugenda ibabana ihurizo uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kubotsaho igitutu gikomeye cyane imirwano yafashe indi ntera mu bice bigiye bitandukanye bityo akaba ari byo byamaze bituma izi nyeshyamba za M23 zitakaza bimwe mu bice bikomeye cyane muri teritwari ya Rubero aho amakuru avuga yuko kugeza aka kanya agace ka Kitsumbiro, agace ka Mpeti, agace ka Kepese, agace ka Runyangese ndetse n'agace ka Bukununu, Musiya ndetse na Katondi, utwo duce twose twamaze kugenda tuvanwamo izi nyeshyamba za M23. Abaturage barakubitira agatoki ku kandi bavuga bati nyamuneka twebwe twongeye guhumeka. Ubwo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kugaruka mu gace ka Rurenge aho abarwanyi barimo baragenda bishyikiriza uruhande rw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga yuko Colonel Nanga n'abarwanyi biwe arizo nyeshyamba za M23 ngakazi gakomeje kubabana akazi bimaze kugenda biba ihurizo. Turaza kugaruka muri yuturi turebe FARDC yongeye kugarura uduce tugiye dutandukanye muri operation ya Sokora ya mbere irimo irabera muri Grand Nord. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo ariko nyamuneka mu ngingo turi buza kugenda tugarukaho mudukunde turebe muri Rubero aho bivuga yuko Wazalendo n'abaturage rwose bamaze kugenda bakora operation zikomeye cyane. FARDC ingabo z'igihugu cy'u Burundi nabo bakomeje gahunda yabo y'ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire ya Mirembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikarati bijombo ndetse ni ibice bya Poezelo hariya muri teritwari ya Fizi. Ariko nanone turababwira ku kijyanye na drone zirimo ziragaba ibitero mu mihana igiye itandukanye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo aho bivuga yuko FARDC bahuye n'akazi gakomeye cyane. FARDC bahuye n'akazi gakomeye cyane ko gusenya ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri Poezelo. Ariko nanone biravugwa yuko muri iki gitondo cya kare indi mirwano yongeye kuzinduka yumvikana mu bice bya teritwari ya Mwenga aho bivuga yuko inyeshyamba za M23 muri iki gitondo zigerageje kugaba ibitero ku birindiro by'inyeshyamba by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ariko ubu ngubu nanone amakuru dukomeza kugenda twakira nuko ibitero birimo birumvikana nanone mu kibaya cya Ruzizi aho Wazalendo bongeye gufata initiative ikomeye cyane yo kugaba ibitero berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko byari bimaze iminsi bitangazwa na Maimai Ngoma Nzito ndetse na Yakutumba bavuga yuko gahunda nyamukuru ubu ngubu imirongo y'ubwirinzi cyangwa se imirongo y'imbere ku rugamba ubu ngubu tayari abahungu kuri front line ngo berekeje i Bukavu. Aho hose rero niho hakomeje kugenda habera akaga gakomeye cyane by'umwihariko. Turibuze kugenda tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Amakuru akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru mpuzamahanga aho ku munsi w'ejo inkuru irimo irasirikira mu bitangazamakuru bitandukanye harimo amakuru avuga yuko nk'inzego z'umutekano z'u Rwanda zikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ambasade y'igihugu cy'u Rwanda ngo humvikanye saga ikomeye cyane ngaho umwe mu bashinzwe cyangwa se mu bakora mu nzego z'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda ngo yagambiriye kwica umugore wa Perezida Tshisekedi. Ariko nyamuneka nta realite irajya hagaragara. Ibi byabaye nyuma y'uko umwe mu bashinzwe umutekano w'u Rwanda by'umwihariko ubwo bamwe mu bayobozi hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo bari bagiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye muri essentiel imwe ubwo nabo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse nabo ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamuneka bikaba ngombwa yuko ngaba abari kuri kote y'u Rwanda batemererwa kwinjira muri essentiel. Ibi ngibi bigateza confusion ho gatoya. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ambasade y'u Rwanda yo ifite ibyo yaje kugenda itangaza ndetse inagaragaza yuko ibyo birego nta shingiro bifite. Ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga yuko mu by'ukuri ngo hari hatahuwe umugambi ukomeye cyane warugambiriye kugirira nabi Nyakelu Felix Tshisekedi. Uyu ni umugore mu by'ukuri wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho yaracumbitse muri hoteli imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nandi makuru menshi agiye
atandukanye. Inshuti bavandimwe, mudukunde, mudukorere subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu munsi ku munsi bikomeza kugenda bibageraho aho muherereye. Natwe ntago tugomba kujya tubatitiriza, tuba tugomba kugenda tubagezaho amakuru yizewe, amakuru y'ukuri kandi ubutapfa kugenda usanga handi. Nibyo rero, reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane ivuga ku mirwano ikomeye ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye hano mu kibaya cya Ruzizi, aho bivuga yuko Wazalendo, FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro bambariye urugamba bakazindukira mu bitero bikomeye cyane. Murabizi neza yuko ibice by'ikibaya cya Ruzizi mu by'ukuri bimaze iminsi bifitwe n'ingabo cyangwa se n'izi nyeshyamba za M23, ubwo aba barwanyi ba M23 bikuraga mu mujyi wa Uvira ariko bakajya mu bice bya Sange, Ruvunge ndetse na za Kamanyora. Ubu rero ibitero bisubukuye bikomeye cyane bya coalition biravuga yuko byongeye guhaguruka. Gahunda nyamukuru rero ihari nuko Wazalendo aribo bamaze kugenda batangariza amakuru by'umwihariko y'iri tsinda, bavuga yuko mu by'ukuri ibitero byabo bigomba gusiga bikuyemo ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko nanone si Kavumu gusa, nuko tageti cyangwa se icyo bita igitekerezo nyamukuru ari ukwerekeza i Bukavu bakajya kubohora uyu mujyi, nk'uko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze iminsi mu bitangazamakuru babigaragaza. Iyi mirwano rero biravuga yuko yatangiye mu gitondo cya kare, aho FARDC irimo irifashisha indege zayo zose zishoboka igerageza kwararika ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23. Ibitero bimwe bikaba byaciye mu bice bya Sanje, ariko hakaba hari n'ibindi bitero bindi nanone birimo birumvikana mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira, aho FARDC n'ingabo z'u Burundi bakeneye garanti kugira ngo bapuse izi nyeshyamba za M23 zijye kure y'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko amakuru y'ubutasi arimo aragenda atangwa. Biravuga yuko izi nyeshyamba zaba zirimo ziragenda zibona amakuru menshi aturutse i Bujumbura, by'umwihariko ibi bikahita bishyira menase ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho byamenyekanye yuko inyeshyamba za M23 zaba ziri mu mugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura. Niyo mpamvu rero iyi mirwano uruhande rwa coalition barimo bararwana kugira ngo birukane izi nyeshyamba za M23 bazigize kure, by'umwihariko defense za FARDC ziturutse mu bice bya Kicanga, Mweso, zerekeza by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya ahangaha mu mujyi wa Bukavu, ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane biri guturuka mu bice bya Mwenga, ibindi bigaturuka mu kibaya cya Ruzizi bikomeza i Bukavu. Bakavuga yuko rero bashaka guhangana n'izi nyeshyamba za M23 bakazifatiramo hagati. Amakuru kandi dukomeza kugenda twakira nanone, wenda muri iki gitondo nayo n'indi nkuru benshi bakwiye kumenya bakanasobanukirwa ibyo ari byo. Benshi bacitse ururondogoro bari kwibaza ukuntu izi nyeshyamba za M23 zirimo ziramburwa uduce mu buryo bukomeye cyane. Bidatinze rero, reka tubabwire inkuru igezweho muri page nyinshi z'ibitangazamakuru byandika kuri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, muri Rubero. Imirwano irimo iravuza ubuhuha, M23 yamaze gusubira inyuma. Biravugwa yuko rero uduce turi strategique dukomeye muri intambara harimo agace ka Bukununu, Wazalendo biravuga yuko bafashe tumwe mu duce muri biriya bice. Biravuga yuko rero M23 irimo irahungira mu gace ka Gatondi ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yuko abarwanyi ba M23 bavuye muri aka gace ka Bukununu mu nkengero z'ikiyaga cya Edouard mu karere ka Rubero. Umutwe wa Wazalendo VDP nawo bivuga yuko wiyita cyangwa se witwa Banabalamuka watangiye kohereza muri ako gace kugira ngo uhacunge cyangwa se uhacungire umutekano. Abaturage kandi biravuga yuko ngo badakwiriye bahagurukiye imihanda yose, barishimye cyane, by'umwihariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Werurwe umwaka 2026. Biravuga yuko nanone nyuma yuko M23 irekuye agace ka Kipese, izi nyeshyamba mu by'ukuri baravuga yuko zongeye kuva mu kandi gace ka Katondi. Ubu rero ibi bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge cyane n'impamvu izi nyeshyamba za M23 zirimo ziramburwa uduce mu buryo budasanzwe. Umwe mu baturage rero yagize ati
batwaye urubyiruko rwacu ku gahato ngo rubafashe gukora ibintu byabo birimo kwikorera ibintu byabo birimo ibiribwa n'intwaro. Mbere yo kugenda kandi ngo biravuga yuko batwitse aho babaga, ubu ngubu bikavuga yuko ngo bongeye kubona umudendezo. Abaturage ubwo nibo bagenda batangaza ibyo ngibyo, ariko nanone biravuga yuko ngo hakiri ikibazo gikomeye cyane. Ese aba barwanyi ba M23 barajya hehe? Niki kiri kuba ku butaka bwabo? Kubera iki bafashe iki cyemezo cyo kugirekura uduce turi strategique, ndetse bigaragara ko twari dufite n'icyo dusobanuye muri intambara. Kugeza ubu ngubu rero yaba M23 cyangwa se ingabo za leta ya Kongo ntacyo baratangaza kuri ibi byose bikomeje kugenda biba. Mu cyumweru gishize leta ya Kinshasa ndetse na Kigali biravuga ko byari byemeranyije gahunda yo kugabanya ubushyamirane, harimo gukuraho ingabo, ngo RDF ikaba yakuramo ingabo ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse no gucogoza umutwe wa FDLR mu gihe gitoya cyane. Ibyo ni byari byamaze kugenda ngo byumvikanwaho n'impande izo arizo zose. Benshi bakavuga bati ese yaba ari iyo gahunda koko? Ayo masezerano y'ibihugu byombi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Kongo bagasenya umutwe wa FDLR. Benshi baravuga bati ese byaba ari cyo gihe cya implementation y'aya amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu bibiri byombi? Ibyo byose rero bigakomeza kugenda mu by'ukuri biteza urujijo, ndetse benshi barimo baranibaza icyaba kibyihisha inyuma. Ibirindiro bikomeye kandi biravuga yuko nanone byakomeje kugenda bisigwa inyuma n'izi nyeshyamba za M23, aho bivuga yuko M23 mu gace ka Kitsumbiro barimo barahungira mu bice bya Mpeti. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane biravuga yuko agace ka Kitsumbiro M23 bamaze kukavamo. Nanone kandi izi nyeshyamba zavuye mu gace ka Kipese, izi nyeshyamba kandi nanone zavuye mu gace ka Runyasenge, bavuye mu gace ka Bukununu, Musiya ndetse n'agace ka Katonde, aho ni muri Rubero. Utwo ni uduce twari twarigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23. Abasesenguzi baravuga yuko ngo cyaba ari cyo gihe cya implementation y'aya masezerano. Abaturage rero baravuga ko bagiye bihuta cyane, abatwika aho bari banakoresha abaturage ku gahato kwikorera ibikoresho. Ariko nanone amakuru yizewe aravuga ko Mpeti bakiriyo, abarwanyi bizi nyeshyamba mu gace ka Mpeti ho ngo baracyariyo. Abandi bakekwaho gukorana na M23 biravuga yuko batorotse, mu gihe abaturage batangiye gusubira mu buzima busanzwe buhoro buhoro, ndetse biravuga ko nta ruhande na rumwe yaba Kinshasa cyangwa leta ya Kigali cyangwa se M23 ruravuga ku mugaragara ku bikomeje kugenda bibera muri teritwari ya Rubero. Ibi bibaye nyuma yuko inama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije kugabanya intambara, ariko nta gihamya kirerekana ko ariyo gahunda irimo iragenda ikorwa. Dukubise mu gace ka Rurenge rero biravuga yuko abarwanyi barimo kwitanga bikomeye cyane, barimo barishyikiriza igisirikare cya leta ya Kongo. Abakomando ba Colonel Nanga, ubwo iyo tuvuze ngo abakomando ba Colonel Nanga igare kumva yuko ari abakomando babizinye ishyamba za M23, bakomeje kwishyikiriza Wazalendo buri munsi. Impamvu nyamukuru biravuga ko ngo byabiri guterwa n'inzara, kubura ibikoresho, ubuzima bubi ku rugamba. Ibi rero ngakaba ari byo byabikomeje kugenda bituma mu by'ukuri izi nyeshyamba zikomeje kugenda zishyikiriza uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Muri turi naho turabwira ko FARDC yongeye kugarura uduce. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye umudugudu wa Bucaca na muri Mambasa, nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu ijoro ryo kuwa 24 Werurwe umwaka 2026. Ibi byagezweho kubera ubufatanye bukomeye hagati ya operation secteur ya Ituri Sokora ya mbere Grand Nord. Ubu muri ako gace biravuga yuko kari mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Muri rusange ngo bari gusubira inyuma mu bice byinshi bitandukanye bya teritwari ya Rubero. Wazalendo bari gufata ibice bikomeye cyane, mu byumve neza. Wazalendo bari gufata ibice bikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone
bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo, bikaba bikomeje kugenda mu by'ukuri bihinduka umunota ku munota. N'izi nyeshyamba za M23 rero muri iyi minsi zifite akazi gakomeye cyane, by'umwihariko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gifashe icyemezo gikomeye cyane cyo guhindura systeme n'uburyo bw'imirwanire. Biragaragara yuko rero byamaze kugenda bikoma mu nkokora aba barwanyi ba M23 guhera muri Kivu y'Amajyepfo ukajya muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice byose bigiye bitandukanye. Biragaragara yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zaba zifite akazi gakomeye cyane. Nyuma y'uko rero FARDC ihinduye uburyo bw'imirwanire, harimo gushakisha bukware inyeshyamba, by'umwihariko bamwe mu bayobozi bakuru FARDC ikagenda ibivugana. Ubu rero biravuga yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba, uruhande rwa M23 barimo barohereza abasirikare bato bato kubw'ubwoba bw'uko izi ndege za FARDC zishobora gukomeza kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, bityo rero zigasiga zararitse ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ndetse zikanasiga zishe abayobozi bakuru bo kuyobora uru rugamba. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko izi nyeshyamba zaba zarahinduye uburyo bw'imirwanire. Ubu rero biravugwa yuko bamwe mu basirikare bakuru ndetse nanone n'abayobozi bakuru bose bamaze kugenda bajyanwa cyangwa se bagaruka ibunagana. Mu byumve neza, murabizi neza yuko ubundi icyicaro gikuru cya M23 ndetse n'ibiro bikuru byabo byari biherereye mu mujyi wa Goma, aho aba barwanyi ba M23 bari bacumbitse, by'umwihariko abakadire bakomeye, ubwo barimo Colonel Nanga wita ba Fredy Kaniki, barimo ba General Sultan Makenga, barimo umuvugizi Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bakadire bakomeye cyane ba Bertrand Bisimwa, wita ba Karake Kaniziyusi yongera ngo murabizi ko bapfuye, we na Wiringoma bose, nawe wita ba Mbera Bagabo. Abo bose rero FARDC yarabahitanye mu mugambi rero wo gukomeza kwivugana n'abandi. Ngizi nyeshyamba za M23 zaba zarahinduye uburyo, zikohereza abasirikare benshi ndetse n'abayobozi benshi ahariya ibunagana, kugira ngo mu by'ukuri bajye gutekinga kava mu gihe ibyo byose byaba babe bafite access kuba bahungishwa mu gihugu cya Uganda. Nanone kandi amakuru agakomeza kugenda agaragaza yuko akazi gakomeye cyane izi nyeshyamba za M23 zirimo zirakora, ngo haba harimo harategurwa inzira y'ibiganiro. Izi inzira y'ibiganiro rero ni FARDC igomba gufatanya n'izi nyeshyamba za M23 bakagira ibyo bumvikanaho. Niba izi saha turi kumva amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zarekuye uduce muri Rubero, ejo dushobora kumva nanone muri Warikare naho barekuye, kuko murabizi neza ko iyi Warikare ni naho bahereye barekura. Centre ya Warikare yari ifitwe n'izi nyeshyamba, barayirekuye. Ubu rero nibo Warikare mu duce tumwe na tumwe twagiye twigarurirwa n'izi nyeshyamba bari kugenda baturekura, muri Rubero akaba ari nk'uko bimeze. Ibi ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yaba irimo iragenda igana ku musozo, hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zo zavuze yuko mu by'ukuri zigomba gukora ibishoboka byose zigatanga umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko zikajya kurinda Abanyamurenge, aho amakuru akomeza kugenda avuga yuko ngo umutwe ugambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi Red Tabara ngo waba uri muri suganyiriza muri biriya bice ndetse n'imitwe itandukanye irimo P5. Rero ingabo z'u Burundi ngo zagombaga gukora ibishoboka byose, zikaba zategura operation ikomeye cyane ndetse zigafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, bakareba yuko bakomeza kugenda mu by'ukuri bongera kwigarurira umutekano wa karere mu gihe byari bimaze iminsi byarazambye. Nanone kandi confusion zikomeye cyane zongeye guhaguruka ubwo bamwe mu Banyamurenge bari mu association atandukanye ku isi muri rusange, bamwe baremeza yuko abagabo baherutse kujya gushimira Perezida Evariste Ndayishimiye kubw'ibikorwa bya gisirikare yabakoreye, yuko ari ubutwari bukomeye cyane bagomba kwitura umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo yagiye abafasha mu bihe bitandukanye, ndetse banagaragaza yuko ingabo z'u Burundi ngo zaba arizo zicungiye abaturage b'Abanyamurenge umutekano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero nanone abandi urumva ni ibice bibiri, akabona abandi bavuga bati ibi harimo ubugambanyi ni no kutagira gahunda, kuko ngo Perezida Neva ngo yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa ngo bitandukanye byo kuba bagira Abanyamurenge. Ariko nanone benshi bakibaza bati ese mu Banyamurenge ho bimeze bite ko nabo ubwabo batumvikana? Hari uruhande rushigikiye Masunzu Pacifique n'abagabo bita bata Wimbi nabo bita ba Muniganama, bari ku ruhande rw'icyo bita Akagara. Hakaba n'abandi rero bari muri twirwaneho bavuga bati twe tugomba kwirwanaho tukivuna umwanzi tukahangana n'igisirikare cya leta, ingabo z'u Burundi. Abo rero banafatanyije n'amana M23, abo rero bakaba batajya imbizi niyo nako Kagara. Ubu
rero bikavuga yuko izi ntambara z'urudaca zo guhanganisha mu by'ukuri cyangwa se zo guhangana hagati y'abanyamurenge nazo zikaba zikomeje kugenda ziba akaga gakomeye cyane k'akasamutwe. Benshi bavuga bati kubera iki intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bigaragara yuko isa naho yafashe indi ntera, by'umwihariko ku kijyanye na propaganda. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ibyacu ni amakuru murabizi neza yuko tuba twaramaze kugenda tubyiyemerera kugira ngo tuze tubaramburire byinshi bikwiye ndetse munakwiye kugenda mumenya munumva. Reka tubasoreze hano rero ingingo zacu z'amakuru, nyamuneka tubashimira yuko amakuru yacu ari akagaruka. Hasta la vista, mudukore subscribe, like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza.